Mayasawa. Oh, não lembro não. Nando Rio. Nando. Kami para may nasaw ka mo. Di mo nga. Saka sistalan eta maraman patko. Tunggu ini kali ko. Payag. Gua do na kan mo mo sa ani de kero kami sota. Kami Sistema dia main gerak. sama. Ten sama. Niti kona maram sista riama sista Maria tauti kona woni bekani walotu na maram sista na wale na bedi ko mina kam ko na wale na nomuni tinggal meni tu kira me umai televi kemini mo situ kemini go sabara utungani nunggu program ni nganu sintu tu do abu kitiviti moni skovi ke moni nananda tu koni wango ngwane namno waktu mena suara tu tikewu mai nandi to mole toka mba sona tiko bernangone atana titu mai dilkusha vida junggur minandi tawag kita Saint Minas itu nulut karang-karang cikin narangan kita lebih si kuelo toka bertona tutut koni old people's home melo toka kita utini sarai mba anonra titu kana terwo olai mai na titu ni Willemani home Esangan indo na kabina ka kita ko to chuma e songa na ke muni lol libote ke na ke jindu do ka chuma gori matangani sangau nin sinsu ngau ni inda ndo apa tawa wi ukani wa buvale au sinikela ni chuna titumo kito no me to talewa ta no titu wi sanogo ye tu ni to lipiti tumor menjumba na kaungan na kena toke kenjinsu ano bukui kito may walewu to nanonggo walisles to chungo turangan tam chungo into kombo Captain Julian tong niwalo no di kongi turangan nimbaw telew na kamuni ta betongo si to na maramor to ngori muri to na woni walisles
Isa. Sanito wani ni binaka. Mas muni kalungata. Ke muni saning karawo tu muni tag. Tu na tu muni kalon no pula. Ya. Awa pun na valeu. Na muni do itu konyo na muni lotu. Nang karavira nanda. Empala tan to babota. Ni wong anggo tulu mana singa menta maruta kana sudi no to babu. Pisu Kristo. Iya. Wakau tini mikimuni na wani ni bina kani matintu wit. Untuk rangan na praminsa to na leo ni bosiago. Ito na luwi wit ito doko na leo ni na doko na mani wit. Namni na kalungatin sinsudo. Na maraw ni tawas ni bagi. Kaya bibi na mo ni namni bagi ni bola. Kemuni na maramatina sista ni lotu sama ita namni garabtawi na namni lotu ina nando namni lewiti. Dan sa valeu maram sista Sakamaka. Isa ni do na tal-tal la kitu sa tumengo. Raw talagang do masu begitu ya kilani kitu ngole may do na tiutiko sa do mataw tu kemuni na masu. Kesa doon bigyan mo ni o kira-kira nindo mo na masula kan tutusong mo na gambo Yan, binaksa ka pa kanil. and value to kan kalau dapat binacua nambula solid wali tu weekend na rin ito pamimbi masula kinatutu mo masula kinalotu nakunuwa na matintu imanitik ko na maraming sistado na gawas ni pamindaka ko sa ni marami sinsudo kemuni ano do sa na marami sista nagtitungo sa may basa tan kanyo nawalin Nakatakke na laman ni Wanongo Viti, and now ni sa nakatakamay gori, ya sa itabi levo.